Mi reto es poder seguir siendo campesina y baserritarra desde la agroecología y no extinguirnos. Queremos ser campesinas y protagonistas de la transición del modelo alimentario, un modelo alimentario agroecofeminista que ponga la vida en el centro, que sea sostenible no solo para nosotras, sino para el planeta, para nuestro territorio, para las personas que cultivamos, pero también para las personas que se alimentan. Que la agroecología y el feminismo vayan de la mano nos ayuda a poner criterios para medir lo efectivos que son nuestros proyectos. Criterios como los cuidados, los proyectos colectivos, proyectos que aunque vayan solas puedan servirse de redes de apoyo mutuo, de auzolanes, de trabajo en red, pero también exigir políticas públicas, compras públicas y diferentes criterios que hagan sostenible los proyectos que gestionamos. Guk hasiera batetik argi eduki gendun mantendu gure gendula proiektu familiarra edo behintzat gure eskuetan aurrera eroateko proiektu bat. Orduan, erabaki gendun, produzio txikia egingo dugu, guk kontrolatuko dugu prozesu guztia, maaztitik bodegara eta bodegatik bezeroarengana, eta orduan, rentabilidadea bere lortzeko proiektu ona. Eta hori erabaki gendun orain dela 20 urte, eta horretan jarraitzen dugu. Beste erronka bat izango litzateke urteak aurrera doazela eta zer gertatuko dan aktibidade honegaz, guk suertea daukagu eta semea bere badago lanean neugaz. Orduan, pozik alde horretatik, gustura dabil, ni gusturago, lan gaztetasunaren laguntza bere badau. Nik uste dut, lehendik ikasi dugun hori, apurtxu bat moldatzen joan, eta aurrera begira jarri behar garela. Nik oso argi daukat txikitasunetik etorriko dala etorkizunarako bidea. Gaur egun bizi garen gizartia ez da lehengoa, eta gaur egun gaztiek eta edonor sektorera hurbiltzen anak baserritik kanpo bizitza bat edo zaintza lanak direla, isialdi dela, dana dalakoa konziliatu alizateko edo biak uztartu alizateko modu bat gurean adibidez da talderana, ezta? Talde moduan egiten dugu lan, 10 pertsonek eta holan antolatu aldoguz pixka bat ordutegiak eta bakoitzan behar izanari erantzun. Eta beste alde batetik, azkenengo urteetan ikusten ari garen klima aldaketaren inguruan, baserritarrok ere zailtasunak dauzkagula, bai lehengaiak eskuratzeko aldetik, igez adidez belarra oso urria izan zen, oso gitxi eukien duzen, bolaka zailtasunek. Eta guk argi daukagu gure modeloan, modu agroekologikoan, pixka bat animaliak, lurra, pertsonak, eta gero gure produktuekin herritarrak elikatuz, uste dugula gizarte iraunkorrago bat lortu dezakegula. En el sector forestal yo no creo que haya muchos cambios. Lo que sigue así plantar en el monte especies de crecimiento rápido para un sector que puede ser la papelera, los palés, el embalaje y todo eso, eso sigue más o menos en marcha. En general, lo que sigue la industria forestal sigue igual, está buscando otras especies que también son de crecimiento rápido, que el eucalipto pues parece que hay un poco parón, que no se sabe lo que va a haber después de esa moratoria, y la gente está metiendo ahora pues la criptomeria, las secuoyas sempervivens y ahora por ejemplo aquí en Vizcaya están otra vez con el pino marítimo. Pero lo que sí que hemos notado que es la conciencia de los pequeños particulares que quiere meter especies autóctonas. Ahí se puede haber dos tipos de gente que lo hacen para producción y gente que realmente dice, mira, a mí me da igual, que yo quiero hacer una plantación mixta y las generaciones que vienen ya sacarán algún provecho. En los últimos 2 o 3 años la verdad es que hay una demanda muy alta, sobre todo el robledal mixto,
Yo personalmente creo que ya no hay que pensar tanto en la producción maderera. Yo creo que lo que hay que hacer es recuperar la biodiversidad y que esto en las generaciones que vienen, dentro de 2 o 3 generaciones, ya sacarán algo de calidad. Ni na baserrikoa, ni kalekoa na. Bueno, terreno zail bat erosi neban, behi bat hasi nintzen, gero bigarrena, gero hirugarrena, astiro ona heldu da. Oin, suertea, nik uste hon, guretzat behintzet, suertea da, gure semebiak bat aia baserrian dau, niaz, kide, da gaztea be baserriera gure da bela dino, eta aia indauz kursiloak, eta aurten baserrian plantako da. Da ganauaz, dana daukagu sorte, aurten bakarrik erosi dugu, 17 fardo lasto, beste dana etxeko izen da, ez dugu kilo bat pentsuik erosten. Egin dugune da, arrasa aldatu, forrajeaz ondo moldatzen den arrasa bat sartu, eta orain gauza hasita landatik mataderora biheltzen txalak. Gauza hona daukina mutile da, salmentarena oindala 30 urte hasi ginen salmenta zuzena egiten, eta 30 urtetan ibiliga gure txal danak familiai saltzen, eta hori ja inde daukie. Hor erraztasun handiz aukiko dabe, komerzializazioa ja dominatzen dabe eta inde dau. Daukagu aukiko dabe problema gehiago, bate espadau asmatzen lurraren asuntuaz. Lur gutxi daukagule. Oin ja ez dira landak egusten, lorretek Bilbora landak gitxi ikusten dira. Ja dira pabelloi industrialak eta pabelloi industrialak. Baina, bueno, eure pesose asmobiko dabe eta manejauko die. Oin asuntu da, haber laster neri jubilatze hostien, da oin arte ondo bizina, baina jubilatekuen nik uste dut ondo hobeto biziko nazela. Yo de pequeña vivía en Galdácano hasta los 18 años que ya me vine para acá. Y los fines de semana veníamos siempre porque mis abuelos tenían ganado y mis padres. Entonces siempre teníamos que hacer algo aquí. Y mi hermana y yo, por ejemplo, siempre ayudábamos en todo. Pues si había que cambiar las vacas de prau, las cambiábamos. Y si había que ir a descargar un camión, le descargábamos. Y ya cuando cumplí los 18 años que acabé de estudiar, pues ya me vine aquí a trabajar. Y aquí me quedé. Monté mi propia ganadería, pues empezamos hace 3 años con una ternera chiquitina y fuimos poco a poco ampliando y ahora tenemos 35 vacas en ordeño y bien, nos gusta la naturaleza y nos gusta aquí trabajar al aire libre. Pues hay gente que sigue, pero la mayoría no. Hay muchas cuadras que se están cerrando. La leche no la pagan tampoco muy bien y el pienso cada vez lo suben más, entonces hay gente que no le sale rentable el tenerlas, claro. Pues ya una persona de aquí del pueblo que si me dice que se quiere instalar aquí y poner ganado y quedarse aquí a vivir, pues le animaría. Estamos mucho mejor aquí que en la capital. Bueno, Lehartibai eskualdien sektore honetan errelebo generazionala gerua eta gitxitzen doi eta sektorien nahiko heldue da, baina bueno, pauso bat egin bigenkela uste danok alegin eitzeko bertan bizitzeko, gaztik erakarteko uste dut erakargarritxasune bidabela sektore honek eta laguntza haundixe. Nik bere sasoien erabaki neban, bizimodu hau ezautu izen dotelako berton geratzie, eta azkenin hemen geratzeko arrazoiek, guzteta izetik aparte, eskualdi dinamizetan laguntzen dugu, ez? Zuk bertakue kontsumitzen badozu edo gertukue jaten badozu, badakizu elikagai hori zelan koiztu izendan, nundik datorren zelan egin dan, eta gero eskualdien bertan geratzen laguntzen dutzu, bai? Zuri eta ingurukuei eta hortik bizidan jente horri.
Uributroko sarea da produktore txikien sare bat, danak agroekologiaren inguruan lan egiten dugunak, eta orduan pentsatu genuen jendeari etxera eraman algeniela gure produktuak, ezta? Eta orduan batu ginen Uribe Butroeko 20 piku produktore, saski duin bat eskaintzeko aleginetan edo. Duina bai produktoreentzat eta duina ere erosle edo kontsumitzaileentzat. Produktu guztiak bertokoak dira, baiarakoak, eta eskualdean dauzkagu gure kontsumitzaileak. Orduan da, bertatik bertara egiten dugun salmenta bat, eta ikuste dugu hori izan behar dela eredu, ezta? Hori izan behar dela jarraitu behar dugun bidea. Hau da, eskualdean ekoizten dena, eskualdean saltzea eta kontsumitzaile moduan eskualdekoa, bertakoa kontsumitzea. Hau Tartie da, Tartie Durango plazako Abastos aldien dagoen denda txikia da. Bertan Durangaldeko hainbat ekoizle elkarlanean zabaldutako postue da. Gure asmoa Durangarrei eta Durangaldeko jenteari gure produktuak eskuragarri jartzea. Definitzen dauena da elkarlana, ez? Guztien artean kolektiboki eraikitako proiektu bat dela. Talde lanaren alde positiboa da indar berrituta ateratzen zarela, ez? Tartiek dekon berezitasuna da gure produktuak saltzen ditugula, zuzenean ze guk gara ekoizleak, gara bertan saltzaile moduan egoten garenak. Turnoka antolatzen gara. Nire ustez, beti biltega geuri gustatzen jako eike, etxeko biherrak, ez? Beixekin ibili, ganajagatekoen eta baserriko biherrak, baina importanti da merkaturatzi, ez? Hor dator, gure errentagarritasune eta proiektuan biziraupena hortik dator. Eta orduan merkaturatzien importanti da hori lantzie guk, lantzie bai eta zaintzie guri merkaturatzen laguntza oskuen proiektu agroekologikuek, importanti da bai eta garrantzitsue, konsumitzaileen eragiki, ez? Kontzientziazioa bultzatzie. Jakin deixila konsumitzaileek erosten da benien zehozer, ekintza oso importante badala, eta ekintza horrekin eredu bat edo gizarte modu bat edo bestie bultzatu aldabela. Eta horregatik konsumitzaileen kontzientziazioa landu. Eta azkenengoz bai uste oso importanti dela, instituzioek jantoki publikoen inguruen hausnarketa bat ekie, eta benetan apostu baten inguruko produktu lokala, jantoki publikoetan, eskoletan edo zahar egoitzetan eta olako lekuetan txertatzeko. Zego izango da osasun aldetik eta baita sektorie indartzeko eta bizi berritzeko modu bat. Estamos en Meatzaldea, en la zona minera de Vizcaya. Aquí hay poco terreno para uso agrario y ganadero porque se ha dedicado más a otros usos productivos. En estos momentos donde la lucha por una sanidad digna ha cogido fuerza, también tenemos que reivindicar el derecho a una alimentación sana por parte de todas las personas, que no sea algo exclusivo para unas élites que lo pueden pagar, sino que es un derecho que tenemos todas las personas, una alimentación sana, y que eso tiene que ver muchísimo con la salud, y más en esta comarca que tenemos los peores índices de salud de Vizcaya por razones obvias, porque sufrimos la contaminación más que en otros lugares. Y creemos que en ese sentido pues, es importante cambiar de modelo, y ya que igual no podemos ser una zona muy productiva, porque hay poco terreno, sí podemos ser una zona que sea la vanguardia a nivel de consumo sostenible y responsable. Hay mucho que cambiar en las escuelas, en el consumo en sectores públicos y en todos los sectores de la sociedad.
15-16 urten zan aukera bat, publikoa izen arren, caterinnek alde batera itxi, eta beste jantoki proiektu bat abiarazteko. Eta buru belarri sartu ginen. Horretarako menu ereduekin bierri zen gendu zen, goitzi bera azikeran. Hori izen zen gure lehenengotariko lana. Garaiko produktu nahi bat gendu zen, garaiko menuekin biko gendu zen, lehengoak ez bien balizo. Orden hori dana ingendun, eta behin hori eukine sortu gendun lehiaketa bat, eta hor saritzen gendun bertoko aizetie, punto batzukaz, ekologiko aizetie puntoakaz, gaztiek eta makumiek, berrerabilgarrizek izetie enbaziek, eta gero bebai hitzen gendun saritu, hornitzaileek zaretut egotie. Hau da, baserritar batek lote guztizek hartzi baino, baserritar ezberdinen artien kooperetie. Datuari dagokizonez, erdize eskualdekoa da, hiru herenak Euskal Herrikoa die, eta uneko eren bat, beste 15 estatukoak eta beste leku batzutakoa, Kanarias eta hola. Erdize ekologikoa da, beste laurden bat labeldun produktuak, eta bakarrik uneko 9-10 da die produktu konbentzionala. Orduen oso posi gauz umiek hobeto jaten dabe, gurasoak evidentemente oso posi dauz azikeratik, eta gauzak ja sostenible indie, ja esperientziazko ekogu, 7 ikasturte daroaguz. Guk argi dekogu, tiretu itzen dugula lehen sektoretik, lagundu itzen dugu lehen sektorien baserritzarran bizi baldintzak duintzen, eta uste dugu hau dala bidie. Kontuten euki behar da, bebai, demanda oso estable bat dala, eta demanda estable horrek baldintzak sortzen deuz alizetako inbertsioakein, planifikeu eta bar, ez? Amaitzeko, eskari bat eitzen dugu, normatibie araudize aldatzie, gurelako ereduek alizetako egin. En Artea Sarea, nosotras las migrantes también somos soberanía alimentaria. Gora Enea.